салом алейкум, хуш омадед ба канали хушинос. Ман ба забони тоҷикӣ ва узбекӣ имрӯз як навигариро ба шумо пешниҳод мекунам, чунки зиёд дӯстони узбекзабон аз ман хоҳиш карданд ки ба забони узбекӣ ҳам фаҳмонед. Ассалому алейкум узбек дӯстлар. Ман бугун bir yangilikni kvota uchun sizlarga aytib beraman, ya'ni UVM Saxrovada. Shu yangilikni sizlarga mana hozir videoga hammasini tushuntiraman. Quloq solib like qo'yinglarki, boshqa o'zbek do'stlar shu videoni ko'rib, ular ham shu kvota kerak bo'lsa borib Saxrovaga ariza topshirsinlar. Ham tojikcha ham o'zbekcha sizlarga hozir men tushuntirib beraman. Shuni bo diqqat quloq solinglar. همین رو گفتنیم دوستانی عزیز که یعنی که درباره کوتا تقسیم کردن در سخروا ماه اپریل من با شما حاضر پورا میفهمونم. ویدیو رو از اول تا آخر گوش کنید، با زبان تاجیکی ازبکی میفهمونم و ویدیو رو لایک گذارید. لایک گذاشته دیگر دوستان در همین صفحه یوتیوب میبینن و استفاده میبرن. بسیار انسان ها سوال میدهند که شما حجت گذاری میکنید درباره کوتا RVP вид на жительство гражданства. حتی زیاد التماس میکنن. من ҳазорҳо маротиба такрор кардам ки ман ягон маротиба ҳуҷҷати ягон нафарро, яъне ки ҳуҷҷатгузорӣ накардам, на RVP, на вид на жительство, на гражданство ва умуман нахоҳам кард. Ман фақат дар асоси қонун маслиҳати ҳуқуқӣ медиҳам, яъне юридически консултатсия медиҳам. Ман умуман ҳуҷҷатгузорӣ дар Русия намекунам. Ман юрист ҳастам, вазифаи ман ҳуҷҷатгузорӣ нест. ҳуҷҷатгузориро яъне ки худи ҳамон UVM мекунад, ҳуҷҷатҳои худро ҷамъоварӣ карда бурда супоред. برای همین با شما باز تکرارا میگم که با من چنین سوال ها ندهید. من حجت گذاری نکردم و نمیکنم. فقط من حقوقشناس هستم، در اساس قانون با سوال ها جواب میدهم. این هم باشد برای ثواب به مردم با زبان تاجیکی ازبکی ساده کرده میفهمونم. من با یگان کس شرطنامه بستگی نیستم که سری وقت با مصلحتی هم با او یا که با سوالی او جواب دهم یا ساعت ها در پیش کامپیوتر شینم یا که تلفنم رو در برداشته با او گپ زنم. من فقط امکانیت شد ویدیو میکنم، امکانیت نشد نمیکنم، امکانیت شد با سوال جواب میدهم، امکانیت نشد جواب نمیدهم، امکانیت شد همون تلفنم رو برداشته گپ میزنم یا پیامک رو جواب میگردونم، سابشنی رو امکانیت نشد جواب نمیگردونم. عهدهدار نیستم و هیچ کس من حقوق ندارد مجبور کند. برای همین با کسی اگر همین لازم باشد مرحمت کانال من دارید، ابونه شوید، اعضا شوید، ویدیوهای من رو پورا ببینید. همش درباره حجتگذاری است. من ساعت‌ها شیشته با ویدیوی پیشتر گفته به شما پیشنهاد هیچ وقت نمیکنم. امکانیت ندارم، وقت ندارم. با کسی لازم است مرحمت خودتون کوفته یافته بینید، استفاده برید. غیر این گفتنی هم که یعنی که ماه اپریل 5م 6م 7م 8م 9م اپریل در سخروا از ساعت 9 تا 5 یعنی عریضه قبول کرده می شود برای گرفتن کوتا. нафарони хоҳишмандое ки моҳо мана савол додед, марҳамат паспорти худро перевод кунед, мигратсиони картатон бошад, яъне регистратсия бошад ва агар дафтарчаи меҳнатӣ трудовой книжка доред ё разрешение на работа доред ё патент доред ё диплом доред аз тоҷикистон, аз ӯзбекистон, аз Русия, нусхаи дипломро гиред. агар ягон хешованди наздики шумо хона дошта бошад, нусхаи ҳуҷҷати хонаи вайро гиред. ягон та шаҳрванди Русия бошад, копия паспорташа гиред. чунки дар ҳамин аризае ки барои гирифтани квота шумо саволҳо мешавад, метавонед ки аз рӯи ҳуҷҷатҳо бехато нависед. вақти аризаро бехато навистед, имзои худро мегузоред, числоро мемонед ва ҳамон инспектор аз шумо қабул мекунад ва ҳамон аризаро имконият бошад дар телефони худ сурат гиред. баъдан охирои моҳ мумкин ки ба шумо ҷавоб диҳанд ки шумо яъне ки ба шумо квота ҷудо карда додан ё шуморо отказ рад кардан. ба шумо ҳатман яъне огаҳ мекунанд. барое ки агар шумо фаҳмед ҷавобашро, ҳатман рақами телефони худро дар ариза нависед ва электрони поштаи худро нависед. электрони почта ман дар ҳамин видеоам боз такрор мекунам ки дар каналам видео дорам дар бораи кушодани электрони почта, доштани электрони почта. марҳамат дар касе дар кор аст, гиред ҳамон видеоро ёвед, хонед. کسی الکترونی پشت ندارد، الکترونی پشت کنید. زیادی شما سوال میتید که ما الکترونی پشت نداریم، چه خیل همون رو مقصد ترتیب دهیم. مرحمت کانال دارید، دو ویدیو دارم درباره شدن الکترونی پشت. وقتی شما الکترونی پشت دارید، عریضه برای کوتا میسپارید، همون الکترونی پشت را مینویسید و چی جواب بشود، خو رد شود، خو اتکاس، خو که به شما دادن، در همون الکترونی پشت شما مینویسن
ки ба шумо отказ кардан ё ки додан гуфта квота. фаҳмидед? ана ин кори осон аст ки шумо ҳамун фмс намеред, увм намеравед, ҷавобро дар электрони почта бемалол мегиред. агар ба шумо рад кардан, отказ кардан, ҳеҷ гап не. то ноябри 2021 сол ҳамин хел гоҳ-гоҳ квота тақсим карда мешавад, ҷудо карда мешавад. фақат тайёр бошед, ҳуҷҷатҳои шумо тайёр бошанд. ҳамаи ҳуҷҷатҳо перевод бошад, кадоме ба забони тоҷикӣ аст перевод бошад. ман номбар кардам ва видеои пештараи манро бинед. дар бораи квота ҳам ҳаст, дар бораи рвп ҳам ҳаст. ҳаминро донед ки нафарони квота ариза месупоред, ҳуҷҷатҳои худро тайёр кунед барои супурдани рвп. мабодо агар шуморо иҷозат додан квота тақсим кардан, ҷудо кардан додан, шумо бояд дарав ба ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани рвп супоред. а вақте шумо тайёр набошед квота тақсим кардан додан, шумо моҳҳо 2 моҳ 3 моҳ агар ҳуҷҷатҳои худтонро тайёр кунед, вақту муҳлати шумо мегузарад. барои ҳамин инро бидонед. видеои пештараро бинед, пурра гуфтагӣ ҳастам. ба сахр ва ки рафтед, даромадгоҳи якум, рақами 1 даромадгоҳ медароед ва мегӯед ки мо барои ариза супоридан омадаем, барои гирифтани квота. шуморо медарорам ва бемалол аризаро навишта онҷо месупоред. касе забони русиро донад, интернетро хуб донед, марҳамат, бинед, скачат кунед. ҳамон бланкаи, яъне аризае ки шумо месупоред барои тақсими ҳамон квота ҳаст. скачат карда метонед гирифта. кадомед ки наметонед, ҳамунҷа сахр ва рафтед, ба шумо медиҳанд, гирифта ҳамунҷа менависед. ғайри ин гуфтаниам ки саволҳо бошад, марҳамат дар комментария нависед. имконият шуд ба саволҳои шумо ман ҷавоб менависам. боз ба забони ӯзбекӣ фаҳмонам ки дӯстони ӯзбекӣ хоҳиш кардам ба онҳо низ фаҳмонам. азиз ӯзбек дӯстлар, сахр вада 5-чи, 6-чи, 7-чи, 8-чи, 9-чи апрелда квота берadi. кимга квота керак бўлса, агар паспортини перевод қилади, мигратсиони карта регистратсияси бўлсин, агар трудовой книжка бўлса, уни олиш керак, диплом бўлса, Ӯзбекистонданми, Тоҷикистонданми, Россиядан фарқи ёк, дипломни ҳам олинглар, копиясини ҳам олинглар. кем бўлса, агар патент бўлса, копиясini оласizlar, оригинал ҳам бўлсин. ҳама шу ҳуҷҷатларni олиб, mana shu sahrovaga borasizlar, birinchi vходga kirasizlar, aytasizlar ki biz kvota uchun kelganmiz, kvotaga ariza berish kerak. ana o'sha uchun kirasizlar, sizlarga blanka beradi, blankaga hammasini masalan yozasizlar. hujjatlarni обязательно ham original olinglar, ham kopiya olinglar. agar kimni yaqin xishlari, aka ukalari, opasi yo otasi, onasi agar grajdani Rossiya bo'lsa, hatman pasportini kopiyasini olinglar. Chunki u yerda o'shani yozasizlar, sizlarga kerak bo'ladi. kimda agar yaqin xishlari uyi bo'lsa Rossiyada, o'sha uyini dokumentini kopiyasini ham olinglar. O'sha ham kerak bo'ladi. faqat o'sha yerda yozasizlar, ammo ariza bergandan keyin hamma hujjatlaringizni tayyor qilinglar RVP uchun. Chunki agar sizlarga dabro bersa, sizlarga aytsaki ana kvota sizga beramiz deb, обязательно sizlarni aytadi. O'sha uchun telefonlarni arizaga yozinglar. Ki elektronik pochta hatman bo'lish kerak sizlarda. O'sha elektronik pochtani ham yozasizlar. Elektronik pochta bo'lsa, telefoningiz bo'lsa, o'sha UVM Sahrova agar sizga dabro bersa, ya'ni ki aytsaki sizga kvota beramiz, sizga elektronik pochta bilan yuboradiki, marhamat, sizga masalan kvota berdik. Agar telefoningizda ham bo'lsa, telefon bilan ham сообщение yuborsa kerak. O'sha uchun elektronik pochtani hatman yozinglar. Hatman bo'lish kerak elektronik pochta. Javobni olasizlar, hujjatlaringiz tayyor bo'lsa, siraza RVP ga topshirasizlar. Chunki har yil mana shunday e'lon qilaman, odamlar ko'radi, hujjatlarini borib topshiradi. Ko'p odamlar уже гражданство ham oldi. Ko'p odamlar вид на жительство oldi. O'sha uchun mana o'zbek do'stlar menga aytdi, men o'zbekcha bilan mana sizlarga ham video qildim. Boshqa videolarimga ham o'zbekcha, ham tojikcha endi sizlarga mana shunday savollaringga javob beraman. Chunki ko'p o'zbek do'stlar aytadiki, tojikchani tushunmaymiz, videolaringiz tojikcha, o'zbekcha ham ayting. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar, men savollaringga javob beraman. Endi mana shu kanalimga a'zo bo'linglar, like qo'yinglar, boshqa o'zbek do'stlar ham shu videoni ko'rsin, podelitsa qilinglar, boshqalarga ham yuboringlar. Salomat bo'linglar, savollaringizni kommentariyaga men kutaman. Kimda savoli bo'lsa, men shu kommentariyaga videoni pastida javob beraman. Yana shuni aytib beramanki, elektronik pochta bo'lmagan nimalarga shu videolarim bor. Mana shu kanalda video bor. Qanday ochiladi elektronik pochta, uni ko'ringlar. Hammasini podrobno men aytganman, ko'rsatganman. Video qilganman, o'shani elektronik pochta hatman ochinglar. Salomat bo'linglar. Salomat bo'ling do'stoni aziz.
саволо бошад дар комментария нависед.